Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері, құрметті әріптестер. Баршаңызға мәлім, бүгінгі таңда нашақорлықпен күрес өзекті де ең әсіресе жастар арасында, қоғам арасында өте бір белсенді өзекті мәселенің бірі. Бүгінгі күні барлық жұмыс мемлекет басшысының бастамасымен бастау алған заң мен тәртіп идеологиясы қағидасы аясында жүргізілуде. Біз білеміз, нашақорлықпен күрес оның басты бүгінгі таңда жұмысы алдын алу бағытына айқындалған. Сондықтан да бұл тараптан облыстық деңгейде полиция департаментімен бірегей қолдау және де бір күш жұмысы барысында бірқатар келелі жұмыстар, жобалар іске асырылуда жылдан жылға. Оның бірі бүгінгі таңда біздің ақпарат және қоғамдық даму басқармасымен облыстық тарапта мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жастар арасында нашақорлық пен есірткі қылмысының алдын алуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу арқылы жобасы іске асырылып келе жатыр. Аталған бағыт аясында жыл барысында 60-тан астам шаралар іске асырылса, оның жалпы қамтылуы 15 мыңнан астам жастар осы шараларда қатысуға белсенділік танытып жүр. Нашақорлықтың алдын алуға және салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған жастармен, мүдделі мемлекеттік органдармен, психолог мамандармен, заңгерлермен, құқық қорғау органдармен бірлесе бүгінгі таңда заманауи подкасттар сериясы түсіріліп жатыр осы жоба аясында. Сонымен бірге есірткі құралдарын пайдалану жағымсыз салдары, есірткі құралдарын таратқаны үшін заңды жауапкершілік, сондай-ақ лудомания диагностикалау және оның алдын алу, интернет кеңістікте қауіпсіздік, мінез-құлық қағидалардың мәселелерін қамтумен осы бағытта ата-аналардың құзыреттілігін арттыру 5 оқыту тренингі өткізіледі. Оның 3-і бүгінгі таңда өткізілді. Халықаралық нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес баршаңызға мәлім, мамыр айының соңынан бастап бізде республика деңгейінде халықаралық нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы осы халықаралық есірткіге қарсы айлығы бастау алған болатын. Бір ай бойы барлық шаралар белсенді түрде әрбір қоғам тобына, балалардан жастарға, жас отбасылармен түрлі шаралар іске асырылады. Бүгінгі таңда 20 түрлі форматтағы іс-шаралар ұйымдастырып және өткізе отырып, бір айлық іс-шаралар циклін өткізіледі. Енді ол айлықтың қорытындысы ретінде кең ауқымды акция ұйымдастырылады. Күні кеше біздің облыстық Ертіс променад сахнасында Павлодар қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен заң мен тәртіп идеологиясы аясында ауқымды салтанатты ашылу өтті. Одан кейін жастардың қамтылуымен келелі түрде флешмоб ұйымдастырылды. Сондықтан да күннен күнге күнделікті түрде іс-шаралар аясында түрлі жобалар іске асырылып келеді. Спортпен бірге нашақорлықсыз болашаққа атты аула футбол турнирі ұйымдастырылды. Осы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жоба аясында бұл турнирге 36 команда қатысып, қала аудандар белсенділік танытты. Стоп наркограффити кең ауқымды агитациялық акциясы да бүгінгі таңда қазір Ирина Александровна ол бойынша да тереңірек айтып өтеді. Ол жыл сайын бүгінгі таңда дәстүрлі түрде іске асырып келе жатқан шаралардың бірі. Жуырда сіздер баршаңызға мәлім, сіздер білесіздер, ақпараттық кеңістіктен Екібастұз қаласында кең ауқымды Екібастұз фест заң мен тәртіп жастар фестивалі өткізілді. Бұл жастар фестивалі аясында да стоп наркограффити ауқымды агитациялық акциясы іске асырылды. Енді есірткісіз қала, ол Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларының түнгі клубтар мен ойын-сауық орындарында 9 профилактикалық көшпелі рейдтер ұйымдастырылды. Ол рейд жұмысында ойын тәуелділігіне байланысты әртүрлі мәселелер туралы ақпаратты қамтитын 3D стикерлер әзірлене таратылады. Және де бүгінгі таңда кемінен 1000 дана стикерлер таратылып жатыр. Енді әрине спорт біріктіреді облыстық биыл, мысалы аула футболын өткіздік, сонымен бірге әуесқой, волейбол және баскетбол турнирлерін ұйымдастыру жалпы маусым, шілде, тамыз айларында іске асырылады. Оның барлығы нашақорлықпен күрес және де жастар арасында салауатты өмір салтын ұстану, соны насихаттауда. Енді сонымен бірге бізде облыстық жастар бастамаларын дамыту орталығымен 2 жылдан қатарына тура жол жобасы жүзеге асырылып келеді. Бұл жоба аясында заң мен тәртіп идеологиясының шеңберінде ай сайын профилактикалық алдын алу шаралары кеңінен өткізіліп жатыр. Және де нашақорлықтың өзге де әлеуметтік
қауіптерінің алдын алу бойынша ақпараттық түсіндіру кездесулерде өткізіліп жүруде. Енді ол ақпараттық түсіндірме жұмыстарына облысымыздың беделді мамандары, сол бағытта белсенді мамандар қатысып келеді. Баршаларыңызға мәлім, жуырда бізде осы жастарға оқыту тимбилдинг өткізілді, ақпараттық оқыту тимбилдингі. Бұл шара аясында да салауатты өмір салты, нашақорлықпен күрес, оның алдын алу бойынша түрлі танымды акциялар іске асырылды. Енді бұдан бөлек жоба аясында, осы тура жол аясында заң әділдік диалог алаңы қоса алғанда өткізіліп келе жатыр. Жуырда ғана біздің осы жастар бастамаларын дамыту орталығында ауқымды нашақорлықсыз болашаққа атты облыстық форум өтті. Бұл форум аясында да біздің жастар атынан белсенділер, қоғам белсенділері, жалпы полиция, құқық қорғау органдарының белсенділерімен 200-ден астам жастар қатысты. Жастарға бүгінгі болашағымыздың айқын және де кемел келешектің ең бастысы баспалдағы ретінде осы салауатты өмір салтын ұстану және де нашақорлықсыз осы әлеуметке өзінің зиянын тигізетін есірткімен күрес бойынша тақырыптар кеңінен талқыланды. Енді мен қысқа нұсқа айтып кеттім. Сұрақтарыңыз болса қойып жатарсыздар. Сөз кезегін осы біздің полиция департаменті, есірткі қарсы департаментінің басшысы Ирина Александровна бергім келеді. Рахмет, Ирина Александровна. Добрый день. Бүгін мен өз сөзімде жеңілекша тез ақша табуға деген ұмтылыс адамның өмірбаянын бұзуы мүмкін деген сөз тіркесінен бастағым келеді. 2026 жылы Павлодар облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөліністері есірткінің заңсыз айналымы саласында 106 қылмыстық іс қозғады. Осы санаттағы 43 қылмыстық іс сот қарауына жіберілді. 29 азамат ұсталып тергеу изоляторына қамалды. Олардың көбі есірткіні сатқаны үшін айыпталуда. Заңсыз айналымнан 334 килограммнан астам есірткі және психотроптық заттар, оның ішінде 1,5 килограммнан асатын синтетикалық препараттар тартып алынды. Негізінен жеңіл табыс туралы ұсыныстар әлеуметтік желілерде және мессенджерде болады. Я привела краткую статистику и, конечно же, хочу начать с того, что пунктом 42 комплексного плана по борьбе с наркоманией и с наркопреступностью, утвержденного правительством Республики Казахстан, предусмотрено ежегодное проведение на территории каждого региона антинаркотического месячника. В период месячника все действия усилены в направлении внимания каждого жителя нашего региона, каждого родителя, педагога, непосредственно самих подростков и молодых людей и девушек к проблеме наркомании. Сегодня мы все понимаем, что эта проблема, она захватила не только мировое пространство, но и, конечно, не стала не исключением и наша Павлодарская область. Конечно же, статистика по задержанию несовершеннолетних, хотелось бы обозначить ее. Да, мы можем говорить, что в текущем году у нас задержан только один молодой человек, учащийся одной из павлодарских школ, 10-классник. На сегодняшний день проводится расследование по уголовному делу. Данный молодой человек именно распространял наркотические вещества путем создания тайников с закладками. Однако, если говорить о статистике предыдущего 2025 года, хочу также обозначить, что было задержано 7 несовершеннолетних. Это студенты в основном первых курсов колледжей, как города Павлодара, так и города Экибастуза. Также был задержан и осужден ученик 9 класса одной из павлодарских школ.
Все мероприятия, которые будут проходить в рамках месячника, с 25 мая они начались, стартовали, и завершать мы будем большим праздничным концертом на РТС-променаде 26 июня. Все мероприятия ориентированы на формирование у подростков и молодежи правильного антинаркотического сознания, устойчивого иммунитета в непринятии каких-либо запрещенных веществ. И, конечно же, основной посыл – это формирование правопорядочного поведения, да, в рамках реализации идеологемы «Закон и порядок», в рамках соблюдения закона в целом нашей республики. Мы хотим, чтобы молодежь четко и правильно понимала, как и взрослые тоже, что наркотики не могут способствовать достижению каких-либо целей, не могут способствовать успеху, не могут способствовать развитию. Даже однократный прием наркотического вещества, особенно если это наркотическое вещество синтетического происхождения, влечет устойчивую зависимость. И, как мы все знаем, зависимость от наркотиков – это заболевание, которое требует длительного медицинского и не просто медицинского в плане медикаментозного, но и психоэмоциональной коррекции, также прохождение длительного курса реабилитации, когда человек в буквальном смысле слова учится самым необходимым навыкам жизненным, да, которые в обычной жизни мы привычно делаем, не замечая. Поэтому, конечно, важно говорить разными способами, это в том числе и разноформатные, различного рода позитивные профилактические мероприятия. Это, как вот ранее было сказано, это конкурсы, квесты, различные веломарафоны, легкоатлетические марафоны, квизы, акции, которые будут проходить не только в городе Павлодаре, но, конечно же, и на территории наших районных центров, чтобы каждый ребенок, каждый человек мог услышать необходимую информацию. В это же время будет усилена праворазъяснительная работа, то есть продолжатся встречи со студенческой молодежью, с педагогической и родительской общественностью в части разъяснения именно уголовного и административного законодательства нашей страны о последствиях участия в незаконном обороте наркотических веществ. Хотелось бы обозначить алгоритм действий для граждан при обнаружении закладок, возможно, содержащих запрещенные вещества. Конечно, личная безопасность – это прежде всего, поэтому прежде всего, если вы стали свидетелем, может быть, или обнаружили подозрительный предмет, и по вашему мнению, может быть, что-то он содержать противозаконное, не нужно прикасаться к данному предмету, нужно постараться, если есть такая возможность, зафиксировать это место и, конечно, обратиться на телефон 102. Либо вы можете воспользоваться приложением Полис 102, также можно воспользоваться приложением «Теневой герой» в мессенджере Telegram, где на анонимной основе можно также направить сообщение, если вы располагаете информацией о противоправных действиях граждан. Возможно, это стеновая реклама, да, пропагандирующая пронаркотические контенты, которые также могут усиливать риски вовлечения подростков не только в распространение и в осуществление противоправной деятельности, но и, конечно, прежде всего в употребление запрещенных веществ. Сегодня мы можем говорить, что действительно, к большому сожалению, у молодежи зачастую вызывает интерес все неизвестное, все новое, и не исключение, конечно, это наркотические вещества. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые взрослые, уважаемые наши дети, которые нас услышат, которые нас увидят, обращаюсь к вам.
берегите свое здоровье, берегите свое будущее, не вовлекайтесь ни под каким предлогом, не обращайте свое внимание к наркотикам. И если вы окажетесь в ситуации, когда, возможно, вам предложат попробовать, даже однократно просто попробовать, или, например, предложат заработать некую очень большую сумму денежную, да, вы должны твердо, уверенно, без какого-либо сомнения четко сказать «нет», тем самым сберечь свое будущее. И также мы наблюдаем, что динамика показывает, что многие у нас взрослые все-таки считают, что в основном вовлекаются в противоправную деятельность, как и в употребление запрещенных веществ, например, подростки из антисоциальной среды. Да? То есть если родители, возможно, не имеют устойчивой какой-то жизненной позиции, другие факторы, но наша статистика показывает, что в основном вся молодежь, которая задерживается, я привела статистику именно по несовершеннолетним, если говорить в общей массе, то количество задержанных за 2025 год составило более 70 граждан. В этом году я уже сказала, что 28 граждан задержаны. Конечно, в основном это молодые люди, девушки 18, 19, 20. И вот возрастной ценз, он зачастую не превышает буквально 30 лет. И очень важно понимать, что эта проблема, она существует рядом с нами, рядом с нашими детьми. Эти риски существуют в любой промежуток времени, днем или ночью, потому что молодежь активно использует интернет-ресурсы. И сейчас, в каникулярный период, особенно важно разговаривать с детьми, объяснять о том, что есть эти факторы риска, которые могут стать фатальными для каждого ребенка, если он заинтересуется и все-таки решит попробовать. Ну и говоря далее о профилактических мероприятиях, хочу сказать, что у нас предусмотрено планом более 80 широкомасштабных мероприятий. План утвержден акимом области Павлодарской. И в рамках данного плана предусмотрен охват и ребят, которые проводят время в лагерях летних, да, то есть в каких-то образовательных, досуговых центрах. Также приглашаем всех смотреть анонсы, смотреть афиши. Благодарим журналистов за то, что не остаетесь тоже равнодушными к данной проблеме, потому что именно благодаря освещению широкомасштабному граждане могут приходить, принимать участие и тем самым проявлять свою активную гражданскую позицию, выражая твердое «нет» любым видам правонарушений и твердое «нет» наркотическим веществам. Спасибо. Пожалуйста, вопрос сұрақтарыңыз сіздер бола ма сұрақтар? Жаңа Ирина Александровна айтып кетті, рахмет. Мына теневой герой чат-бот бар. Иә, чат-бот. Сол чат-ботта анонимді түрде осы жарнамаларды, мысалы, егер де бір фактілерге тап болсаңыздар, анонимді түрде ақпарат сілтеме жіберуге болады. Ол мысалы өзіңіздің де қауіпсіздігіңіз үшін және жалпы ондай бір егер де анықталып жатса, оны дер кезінде құқық органдарына хабарлама бойынша жеткізуге болады. Сосын міне жаңа енді бүгінгі таңда біз енді жалпы қазіргі таңда ақпараттық кеңістік өте ауқымды. Біз білеміз ғой, барлығы мысалы әрбір ақпаратты, әрбір жаңалықты біз осы әлеуметтік желілерден біліп жатамыз. Оған қоса міне полиция департаменті, осы есірткіге қарсы қылмыс департаментінің тікелей өздерінің Инстаграм әлеуметтік желілерде өте белсенді. Бүгінгі таңда алдарыңызда мысалы осы облысымыздың өкілі ретінде Ирина Александровна өзі келіп отыр. Это тот человек, который, можно сказать, 24/7
всегда на связи со всеми. Поэтому, конечно, если какие-то вы столкнетесь с фактами, да, именно вот рекламы, может быть, я не знаю, может быть, среди, ну, все может быть, это жизнь, да, өмір болғаннан кейін, егер де туыстарыңыздан, мысалы, жақындарыңыздан сондай бір не тап болсаңыздар, міндетті түрде тікелей хабарласуға да болады WhatsApp-ына. Сондықтан да бүгінгі таңда енді жалпы ақпараттандыру бағыты бойынша сондай келелі мәселелер жоқ деп айтамыз. Енді расында да жаңа Ирина Александровна айтты ғой, жеңіл ақша болмайды. Әрбір ақшаның, әрбір табыстың артында еңбек болу керек деп айтып жатады. Сондықтан да әрине әр жасымызға айтарымыз, бүгінгі таңдау, әр жастың бүгінгі таңдауы ертеңгі кемел болашақтың қадамы. Сондықтан да соны міндетті түрде баладан, отбасылардан, это, конечно, еще от семьи зависит. Здесь вот семейный фактор, вот тоже семейные ценности, семейный фактор. Әрбір құқық бұзушылық, біз мысалы айтып тұрмыз ғой, біз қазір қоғамда құқықтық мәдениетті дамытуға, құқықтық мәдениетті қалыптастыруға енді арқа сүйер қазір біз келе жатырмыз, сол қоғамға. Оның барлығы түптің түбінде барлығы отбасыдан басталады. Оның негізі отбасы. Сондықтан да әрине баладан үлкенге дейін осы отбасыдағы құндылықтар арқылы ғана біз құқық бұзушылықтың алдын алу, осы процесстерді позитивті кілтте дамыта аламыз. Ну, я еще, с вашего разрешения, добавлю, что, конечно, в этот период усилены, я уже сказала, да, меры профилактического характера. И буквально с сегодняшнего дня на территории всей республики и в нашем регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Кара-Сура 2026». И мы призываем сообщать, как уже ранее было сказано, разные ситуации бывают, да. Но вот чат-бот «Теневой герой», он дает возможность, когда вы заходите именно в Telegram, там выходят разные разделы, да, то есть это может быть разного рода сообщения, это может быть притонное содержание, да, где граждане употребляют запрещенные вещества, как уже сказали, стеновая реклама, наркограффити, да. И на самом деле не нужно бояться, что если ваша информация не подтвердится, то за это будет какие-то последствия, да, предусмотренные законом. Нет. Каждый факт, каждая информация, она подлежит проверке. И если усматривается в рамках полученной информации состав уголовного правонарушения или административного, конечно же, принимаются меры к регистрации данного правонарушения. Также еще хочу обратить внимание наших граждан о том, что очень важно не замалчивать проблему, и поэтому я хочу назвать телефоны и попрошу их тоже, пожалуйста, обозначить в репортажах. Телефон, анонимный телефон доверия психологической службы Павлодарского областного центра психического здоровья 8 800 080 34 34. Это телефон, где также можно обратиться по любой проблеме, которая вас волнует, и получить консультацию психолога на анонимной основе, на бесплатной основе. Также хочу сказать, что в Павлодарской области есть филиал Республиканского научно-практического центра психического здоровья, который находится на проспекте Нурсултана Назарбаева, 200. И где также можно совершенно на бесплатной основе получить необходимую помощь в рамках предусмотренного гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Телефон тоже прошу обозначить центра 8, код города Павлодар 718-2 60 50 53. И хочется пожелать всем крепкого здоровья и счастливого будущего. Рахмет. Болмаса, да? Жоқ па? Хорошо, если нет больше вопросов, коллеги, всем спасибо, нашему спикеру спасибо, Рахмет, сау болыңыздар.